Ikaza ku makuru arambuye duhera mu Burusiya aho abategetsi bo mu duce tune tugenzurwa n'Uburusiya cyangwa se tugenzurwa by'igice two muri Ukraine batangaje imigambi yihuse yo gukora kamarampaka yo kwiyomeka ku Burusiya. Ubutegetsi bugenzurwa na Moscow bwa Luhansk, Donetsk, Kherson na Zaporizhia buvuga ko itora rizatangira kuri uyu wa gatanu. Birasa n'icyemezo cya Moscow cyo kwihutisha kwiyomeka kuri utu duce mu gihe Ukraine ikomeje ibitero byo kubatsimbura nyuma yo kubohoza uturere twinshi twari twarafashwe n'Uburusiya. Umuyobozi mukuru Kremlin Dmitry Medvedev yavuze ko kuzana utwo duce tw'ubutaka bwa Ukraine ku Burusiya byakwemerera Moscow kuburinda neza hagendewe ku cyo yise ukwirwanaho cyangwa self defense. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba avuga ko izo kamarampaka ntacyo zizahindura kandi ko Ukraine izakomeza kubohora ubutaka bwayo icyo Uburusiya buzavuga icyo ari cyo cyose. Inteko ishinga amategeko hagati aho yo mu Burusiya umutwe wo hasi izwi nka Duma yemeje umushinga w'itegeko rishyiraho ibihano bikarishye ku byaha bitandukanye bifitanye isano n'igihe cy'intambara, birimo kandi gucibwa amande menshi akomeye kubera gutoroka umutwe w'ingabo mu gihe kigabwa ku rugamba, mu gihe ndetse cy'amategeko yo mu bihe bidasanzwe cyangwa se mu ntambara. Mu bihano bishobora harimo n'icy'imyaka 10 y'igifungo. Abamanitse amaboko ku bushake cyangwa bagasahura nabo bazafungwa. Icyemezo kije mu gihe hari amakuru ariko abategetsi bacubije ba Moscow avuga ko Uburusiya bushobora kugaba ingabo nyinshi ku buryo bugari kubera intambara muri Ukraine. Duma yanemeje inzira yihuse yo guha ubwenegihugu abanyamahanga barwanira mu ngabo za Moscow. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yatanze inkuru zikomeye ku nteko rusange ya Loni i New York ko umuryango mpuzamahanga utiteguye cyangwa se udafite ubushake bwo guhangana n'ibibazo bitwugarije muri iki gihe. Bwana Guterres yabwiye abategetsi ko isi ihangayikishijwe cyane n'ibibazo by'ibiciro n'umubumbe uri gushya, umubumbe w'isi nyine. Indangagaciro za Loni ziragegamiwe, ibi byose bikaba kandi biri mu gihe isi yananiwe gukorana. Yaburiye ko ukubaho kwa muntu ndetse n'isi biri ku nkeke. Iyi nteko rusange mbona nkubone ya Loni ibaye bwa mbere kuva icyorezo cya COVID cyaba yugarijwe no kubona abantu bagera kuri miliyoni 50 benda kwicwa n'umudari ndetse n'ingaruka z'intambara yo muri Ukraine. Umva Bwana Guterres. We need action across the board. Let's have no illusions. Hakenewe gukorwa ibintu byinshi, ntitwibeshye. Turi mu bihe bibi. Igihe cy'ubukonje kizarangwa n'uburakari bukabije hirya no hino ku isi kiregereje. Ikibazo cy'ubuzima buhenze kiravuza ubuhuha. Icyizere cyarayoyotse, ubusumbane burarushaho kwiyongera kandi iyi si yacu irimo kugurumana. Abantu barababaye mu gihe ababayeho mu buzima bw'amanegeka bamerewe nabi cyane. Amasezerano yashyizeho umuryango w'abibumbye n'amahame ugenderaho birabangamiwe cyane. Dusabwa rero kugira icyo tubikoraho. We have a duty to act. Minisiteri y'ubuzima muri Uganda yemeje ubwandu bwa Ebola mu karere ka Mubende. Ibipimo by'ubu bwandu byatahuwe ku mugabo w'imyaka 24 wapfuye nyuma yo kwerekana ibimenyetso by'indwara itera umuriro n'iva ry'amaraso. Urupfu rwa mbere rutewe na Ebola muri Uganda kuva muri 2019 kandi ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ku isi OMS rikavuga ko rigiye kohereza abakozi mu gace karimo ubu bwandu. Abantu bagera ku 8 bakekwaho ibimenyetso bari kuvurwa mu bitaro. Ubundi bwandu bwinshi bw'iyi virusi bwavuizwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu kwezi gushize. Inkuru ya Patience Atwahire uri Kampala muragezwaho na Yvette Kabatesi. Ibipimo byafashwe ku mugabo w'imyaka 24 y'amavuko wagiye mu bitaro afite ibimenyetso bya virusi byagaragaje ko arwaye ubwoko bwa Ebola bwabonetse muri Sudani. Uwo musore yarwaye nibura iminsi 4 ariko yaje kwitaba Imana. Abayobozi b'ubuzima barashakisha amakuru ku bandi bantu 6 bapfuye muri uwo muryango nyine. Abantu bakuru 3 n'abana 3 bapfuye mu buryo budasobanutse mu byumweru 2 bishize. Bivugwa ko bagaragaje ibimenyetso bya Ebola. Amatsinda y'abashinzwe ubuzima muri ibyo bice ubu bariho barashakisha buri wese waba warahuye n'abo bantu bo muri uwo muryango. Bazahita bashirwa mu kato.
Minisiteri y'ubuzima muri Uganda ivuga ko urukingo ruhari rwonyine muri icyo gihugu ari urwo mu bwoko bwa Ebola bwagaragaye muri Congo. Cyakora abayobozi bahumurije abaturage ko bafite ubushobozi ndetse n'ubumenyi bwo guhangana na Ebola bashingiye ku bunararibonye bwo mu bihe byashize ku bijyanye n'ibyorezo bya virisi. Ishami rya Loni ryita ku buzima naryo ririho rirohereza abandi bakozi mu gace kagaragayemo icyo cyorezo. Iyi ni BBC gahuza miryango urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri BBC gahuza .com ndetse na kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Saa moya 0:26 mu Rwanda no mu Burundi. Hani London ni saa 11:36. Ndi Prudence Nyuva mu kanya turagaruka ku makuru yo mu karere turajya mu Rwanda. Reka duhere mu karere k'ihembe rya Afurika ariko aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko iri gukurikirana ibikorwa by'ingabo za Eritrea mu majyaruguru y'akarere ka Tigray muri Ethiopia nyuma y'uko inyeshyamba zaho zivugiye ko ibitero biri gukorwa. Intumwa idasanzwe ya Amerika mu karere k'ihembe rya Afurika Mike Hammer yasobanuye ayo makuru nkateye inkeke cyane. Yavuze ko ingabo z'amahanga zigomba kwirinda gukongeza intambara iri kuba muri Tigray. Eritrea imaze igihe ishyigikiye ingabo za Ethiopia mu ntambara y'imyaka 2 barwana n'inyeshyamba zo muri Tigray. Bwana Hammer yavuze ko ukuba kw'ingabo za Eritrea muri ako gace bikomeza kurushaho ibintu byari bisanzwe biteye agahinda. Mbere umuvugizi w'abarwanyi ba TPLF yavuze ko hari imirwano ikomeye mu duce twinshi two hafi y'umupaka. Reka noneho twerekeze i Nyanza aho urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rw'u Rwanda rwagombaga gutangiza kuburanisha abahoze ari abasirikare bakuru 6 bari mu mitwe yitwaje intwaro irwanya leta y'u Rwanda. Abashinjacyaha baravuga ko bafatiwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bihe bitandukanye. Urwo rubanza ariko ntirwabaye nubwo abacamanza abashinjacyaha ndetse n'abunganizi mu mategeko bari mu cyumba cy'urukiko. Impamvu nuko abacamanza banze ko abaregwa baburana bari muri gereza ya Mageragere aho bafungiwe hisunzwe ikoranabuhanga ryo ku buryo bw'amashusho. Yves Bucyana yari mu banyamakuru bari bagiye gukurikirana urwo rubanza. Mu kanya navuganye nawe ntangira mubaza icyatumye urubanza rusubikwa kandi ababurana bari bahari, no kuvuga bunganira ababurana. Inteko iburanisha yaje isanga ababuranyi bamwe barahari, no kuvuga abashinjacyaha n'abunganira abaregwa bahari, ariko abaregwa batari mu cyumba cy'urukiko, ahubwo abaregwa bose uko ari 6 bagaragara mu cyumba cy'urukiko kuri video, ariko bari muri gereza ya Mageragere i Kigali aho bafungiye. Abacamanza bamaze kwicara, umucamanza ukuriye inteko yavuze ko bidashoboka ko urwo rubanza rwaba ngo kuko rudashobora kuba hifashishijwe ikoranabuhanga. None Yves, ko tumenyere ko mu Rwanda hasanzwe hari zimwe mu manza ziba hakoreshejwe iryo koranabuhanga kuri video cyangwa se video conference, kuki umucamanza yafashe umwanzuro w'uko urwo rutaba hakoreshejwe iryo koranabuhanga? Nibyo, hari imanza nyinshi zagiye zifashishwamo ikoranabuhanga rya video, ariko urukiko rugasobanura ko nta bundi buryo bwashobokaga mu gihe isi yose yari yugarijwe n'icyorezo cya COVID n'u Rwanda rurimo. Ariko muri uru rubanza umucamanza yavuze ko ari urubanza rukomeye, ko urukiko rudashobora kwemera ko urubanza nk'urwo rukomeye hakoreshwa video, ngo kuko no kumvikana n'abari muri gereza ya Mageragere byari bigoye. Ikindi kandi ngo nuko gereza itigeze igaragaza impamvu itazanye abaregwa mu rukiko. Gusa igikomeye Prida nuko umucamanza yavuze ko nta mpamvu n'imwe ibuza abaregwa kugera mu cyumba cy'urukiko, ngo kuko ari bwo buryo bwiza bwo kwisobanura no guhabwa ubutabera bunogeye. Ni ukuvuga rero abanyamategeko bunganira abaregwa ntago bigeze basobanura impamvu batagaragaye mu rukiko? Nta muntu n'umwe umucamanza yahaye ijambo yasobanuye icyo cyemezo cye, ndetse n'abafungwa bagaragaraga, abo baregwa bagaragaraga muri gereza ya Mageragere bashatse kumubwira yuko batari kumvikana n'ibyo ababwiye, ariko avuga yuko ari uko bimeze, ko nyine biterwa n'iryo koranabuhanga ritashoboraga gutuma muri gereza bumvikana no mu cyumba cy'urukiko. Arababwira ati nta muntu n'umwe ufata ijambo, icyemezo gifashwe n'icyo ngicyo, kubera ko murabyumva yuko tudashobora no kumvikana n'abari muri gereza ya Mageragere. Hanyuma Yves, wibukije abaregwa ni bantu ki, barashinjwa ibihe byaha?
abaregwa ni abantu 6 ngo bahoze mu mitwe itandukanye irwanira mu burasirazuba bwa Kongo, benshi bari mu mutwe wa FDLR. Uyoboye iryo tsinda yitwa Mujyambere Leopold, akaba ngo yari generali, yari afite ipeti rya generali mu mutwe wa FDLR. Ngo bafashwe bose abo 6 mu bihe bitandukanye muri Kongo. By'umwihariko uyu generali Mujyambere Leopold yafatiwe mu burasirazuba bwa Kongo, yoherezwa i Kinshasa mbere y'uko Kongo imwohereza mu Rwanda. Kimwe rero n'abandi bagenzi be harimo ngo abari Lieutenant Colonel nabo bagiye boherezwa mu Rwanda ngo mu bihe bitandukanye, nk'uko ubucinjacyaha bubivuga, bakurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba no kuba mu mutwe w'iterabwoba. Bikaba ari ibyaha bo bahakana, bagasaba ko barekurwa bakajyanwa i Mutobo mu majyaruguru y'u Rwanda mu kigo gitanga gahunda zo kwigisha, bakigishirizwamo no gusubizwa mu buzima busanzwe nk'uko abandi ngo bari abarwanyi ba FDLR cyangwa indi mitwe irwanya leta y'u Rwanda byabagendekeye, nabo bagasubizwa mu buzima busanzwe. Tugaruke hano ku mugabane w'Uburayi, tujye mu Bufaransa aho abapolisi 3 bahawe igifungo gisubitswe nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kwica umugabo w'umwirabura ariko batabigambiriye i Paris hari muri 2015. Aba bapolisi bakoresheje uburyo bwateye impagarara cyane bwo kuniga igihe bacubyaga baca intege uyu mugabo wari uri muteza imvururu mu kabari. Inkuru ya Hugh Scofield muragezwaho na Florentine Kwizera. Umucamanza yavuze yuko abapolisi bari bafise uburenganzira bwo gukoresha inguvu mu kwivuna amadukume, ariko inguvu zakoreshejwe asanga zari umurengera, kandi abo bapolisi barananiwe kubona ibimenyetso yagaragaje ko amerewe nabi canke batagize ico babikorako. Ikibazo nyamukuru muri uru rubanza ni ifatwa mu kanigo ubuhinga butabonwa kumwe na bose bwahora bwigishwa abapolisi b'Ubufaransa kugira ngo bashobore kwivuna abakekwa kw'ivyaha bafise imforo yo kubagirira nabi. Ariko kubera ibindi nk'ibi, aho bafashwe n'igipolisi cane babirabure bapfuye bishwe no kubura impwemu, ubwo buryo bwo kubafata bababuza kwikakaza bwarakuwe mu rutonde bw'ubwemewe gukoreshwa kuva mu mwaka uheze. Umudepite muri Iran yanenze ku mugaragaro ku buryo budasanzwe polisi y'igihugu igenzura imyitwarire bikurikiye urupfu rwa Mahsa Amini, umwangavu watawe muri yombi mu cyumweru gishize ashinjwa kurenga ku mabwiriza ya leta y'imyambarire. Uyu mudepite Jalal Rashid Kushi yavuze ko uru rwego rwa polisi rushinzwe imyitwarire ntacyo rwazanye kitari urupfu n'igihombo ku gihugu. Komisiyo ya Loni ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu yagaragaje impungenge z'uyu mukobwa w'imyaka 22 wishwe, ndetse n'igerageza ry'abategetsi ryo gucecekesha imyigaragambyo yatewe n'urupfu rwe. Abandi bantu bagera kuri 2 biciwe mu myigaragambyo yamagana uru rupfu rw'uyu mukobwa. Abaturage bo mu majyepfo ya Afghanistan bo baravuga ko abagore 2 bishwe barashwe n'ingabo z'abatalibani nyuma yo gusaka amazu yabo mu ntara ya Helmand. Umuvugizi w'uyu mutwe wa Kisilamu yavuze ko aba bagore bishwe ngo kubera kutumvikana. Abandi 6 bakomerekeye mu bindi byabaye bisa nk'ibi ku cyumweru mu mujyi wa Lakshar Gah. Aba bategetsi baravuga ko bari gukora iperereza. Amakuru yavuze ko abavandimwe babo bishwe bakoze imyigaragambyo hanze y'inzu ya guverineri w'abatalibani. Uyu mutwe umaze igihe usaka inzu ku nzu, ufata intwaro ndetse n'abatavuga rumwe nawo batawushaka.